Ćao i dobrodošli na moj kanal. Sada ću da pravim gnječeni pasulj. Ovdje imam oko pola kilograma šarenog pasulja koji ću da nalijem vodu. I ostavit ću ga tako preko noći, pa ujutru nastavljam. I evo, pasulj je ostavio preko noći. Pogledajte kako je nabubrio. Sada ću da ga prestavim u šerpu i stavim da se kuha. Sve ide da se kuha. Stavila sam pasulj da se kuha, uključit ću šporet i kuhat ću nekih 10 minuta dok proključa, pa ću onda da ga isperim. I evo, kada je pasulj prokuhao, sada ću da ga isperim i operem i da vratim da se kuha. Sada ću da procijedim pasulj i da isperem. Kada sam oprala pasulj, sada ću dolijem vodu. Dodat ću jednu kašiku soli. Ja ću da ubacim ovako jednu glavicu luka da se kuha, zbog ukusa samo. I malo ulja. I to ću da pokupim. I evo, pasulj je kuhan. Sada ću da ga ostavim malo sa strane da se ohladi, pa ću kasnije da ga izgnječim. Evo, ja sam iz pasulja iscijedila vodu, izvadila luk, sada ću da ga ugnječim. Dodat ću jednu kašiku vegete. I onda ću da ga gnječim sa ovom gnječelicom. Ja sam pasulj izgnječila, sada ću da ga prespim u ovu zdjelu za posluživanje. I ako ne želite da ovako pasulj bude gust, možete slobodno da ostavite malo vode pa da onda gnječite. Ali ja volim ovako kada je gust. I ja sam presula pasulj u ovu zdjelu za posluživanje, sad ću da napravim zapršku. I evo, sad ću napravim zapršku za pasulj. Ovdje imam jednu malu glavicu luka koju ću da isječem. I koju ću malo da propržim. Evo, kada se luk propržio,
Ja tu dodam malu kašpicu crvene paprike. Da promiješam. I to je to. Sada ću da zapašku prestim preko pasulja. I evo pasulj je gotov, spreman za posluživanje. Nadam se da vam se svidio recept, isto tako nadam da ćete da isprobate pasulj. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!